Salibonani lonke. Ngithemba lomvulo omuhle. Igama ngumxolisi Isibonge sakoNcube. Ngithe mina namhlanje angikhulume njalo nalabo abakuma ZEP abadinga usizo ngoba zinengi izincwadi ezitholayo zivela kini ngeWhatsApp, ezinye zibuya ngama SMS, abanye bayafona, abanye bathumela njalo ku Facebook. Bafuna ukuzwisisa ikakhulu labo asebethe bathola ama waiver abo, basebe apply for ama visa, ikakhulu ama general work visa, basebe badala futhi njalo ebhanga asebelindele ukuthi bayosubmit. Kukanti kulabanye asebezamile ukuthi basubmit for i-visa behluleka ngenxa yokuthi kuthiwa kule ncwadi ezine ikakhulu abehluleke ukuthi baze lazo. Kungakho abantu bayabuza ukuthi lezi ncwadi zikanjani. Kungakho yikho lokho enzama ukuthi ngikhulume ngakho kini. Kulabo abasilandela ku AVG News, lingabe selibonile ivideo layo ehambisana lalokho ephendula limbuzo ngesilungu, kodwa ngenxa yokuthi lina lacela ukuthi yonke into esikhulumayo ngesilungu, ikakhulu ngendaba zama permit, okuyindaba ebalulekileyo kakhulu kuma Zimbabweans ahlala njalo asebenza kwele South Africa kunye lafunda la yenza ibhizimusi kwele South Africa, sibuye sikuchaze ngapha ngesintu. I-channel le sivulele lina, sicela ukuthi silichazele kabanzi ngalezo ncwadi njengoba sizahlala njalo silichazela ngakho konke esikukhuluma ngesilungu mayelana lama permits. Ngingaqhubekeli phambili ke mina angicele ukuthi li subscribe kule i-channel, upressa kuphela ngaphansi kwayena li video, kuyena li video ngokwayo kukhona lapho kubhalwe khona subscribe, cindezela khona lapho ube sulanda futhi njalo ulike, ucindezele usuthola kule bhera ekuthile ekhona lapho uyicindezele futhi la ukwenzela ukuthi nxa sesiposta futhi okunye okuzalisiza futhi lakho phambilini lihle litshelwe kuthiwa i-notification. So le bhera le kuthiwa i-notification bell ezayenza ukuthi every time mas poste something ihle ikutshele ukuthi hayi sokulokunye okutsha okukhona ku AVG Reality Channel, hamba uyokubuka. Libese futhi libuye lishare phela lokhu esithe salibalulekisa ngakho osalichazela khona ukwenzela ukuthi abantu bangabe lokhu bebuza imibuzo efanayo, sigcine sesiphindelela sedindelela endaweni eyodwa. Kukanti lani liyabe leleminye imibuzo elifuna ukuthi iphendule, sigcine ke sesiyikhohlwa kumbe singasayiboni ngemva ukubana abantu abanengi beqhubeke bebuza umbuzo owodwa esicabanga ukuthi esiyabe sekele sawu address ekuqaleni, sigcine sesicabanga ukuthi ukuthi yiwo wodwa umbuzo obalulekileyo. Kungakho libasheyele kule ncwadi ezine 4 njengoba senchilo esezenza abantu abanengi bayachana lamapali ke eVFS behluleke ukuthi basubmit ama documents abo ngoba bengelazo. Kungakho abantu bayabuza ukuthi zincwadi lezi kumele ukuthi kwenziweni ngazo. Ake ngizibale mina ngizibale ngesilungu bese ngichaza ngesintu. Okokuqala ithi a written undertaking by the employer accepting responsibility for the costs related to the deportation of the applicant and his or her dependent family members should it be necessary. That's the first one. Esibili ithi yona a written undertaking by the employer to ensure that the passport of his or her employee is valid at all times for the duration of his or her employment. Esithathu, an undertaking by the employer to inform the Director General should the applicant not comply with the provisions of the Act or conditions of the visa. Esine, an undertaking by the employer to inform the Director General upon the employee no longer being in the employ of such employer or when he or she is employed in a different capacity or role. So zincwadi ezine njoba senchilo zihlukene lezi ncwadi. Kulaba bebebuza ukuthi lento le ingahle igoqelwe entweni eyincwadini eyi1 yini kumbe ime yodwa. Incwadi lezi zine zehlukene. Kungakho eyoqala ngethi yona a written undertaking by the employer accepting responsibility for the costs related to the deportation of the applicant and his or her dependent family members should it become necessary. So lapha umqhashi wakho kumbe icompany kumbe umuntu omqhatshileyo kulabo abasebenza emakitchen labasebenzela abantu kumele abhale incwadi ebhalela addressa ku Director General we Home Affairs esithi yena
kungenzeka ukuthi umuntu lo uzibanibani akuqambe ngegama afake le ID number yakho, which is i-passport number yakho. If kungenzakala ukuthi kudingeke ukuthi asuswe kwele South Africa ahanyiswe kibo kwele Zimbabwe, ngiyazimisela ukuthi ngizobhadala mina yonke imali efunekayo ukuthi yena lemuli yakhe babuyiselwe kibo, njengoba kuyabe sokuchiwe i-Department of Home Affairs ngoba ekhathwe yimi. Le incwadi uyayibhala umqhashi wakho, ayisayine, afake igama lakhe, abuye njalo afake inumber, ama-contact numbers. Nxa kungabe company kuyikuthi human resources manager, uyafaka igama lakhe, afake inumber zakhe, abuye afake ku letterhead ye company. Kufanele incwadi le ibe ku letterhead ye company. Esibili, a written undertaking by the employer to ensure that the passport of his or her employee is valid at all times for the duration of his or her employment. Lapha umqhashi wakho ubhala incwadi ethembisa ku Director General we Home Affairs ukuthi ngiza kuqinisekisa ukuthi isisebenze sami uzibanibani ole passport number 8088. I-passport yakhe izahlala ilamalanga, kumbe ngithi izohlala iphila, ayisoze i-expire angakatholi enye kumbe engaka-applyeli enye. Yiko la kwabhala encwadini layo futhi isayinwe, afake ama-contact details wakhe, legama lakhe, ibuye njalo ibe ku letterhead ye company leyo osebenza kiyo. An undertaking by the employer to inform the Director General should the applicant not comply with the provisions of the act or conditions of the visa. Lapha umqhashi wakho ubhalela i-Home Affairs incwadi esithi yena lapho kungenzakala ukuthi wena uphambane lalokho okufunwa yi-Immigration Act yakwele South Africa, kumbe wephule imigomo nemibandela ye visa yakho leyo oyakuyitholile, yena uzokumpimpa kuhulumende, ku Director General we Home Affairs. So kumele la futhi abhale incwadi ethembisa ukuthi lezi zinto uzozenza, asayine, afake igama lakhe, afake njalo lama contact details wakhe kunye le letterhead ye company. Eyesine eyokugcina, an undertaking by the employer to inform the Director General upon the employee no longer being in the employ of or such employer, no longer being in the employ of such an employer, or when he or she is employed in a different capacity or role. Lapha umqhashi wakho ubhalela i-Department of Home Affairs via Director General we Home Affairs ethembisa ukuthi nxa kungenzakala ukuthi wena usuke ecompany le or uxotshe ecompany le, uzobika yena ukuthi hayi sokwenzakale kanje, umxolisi Ncube ole passport number 88 owathola ivisa ngegama le company le akasaqhathwanga yile icompany, kumbe kungafika estage sokuthi usupromotiwe phela emsebenzini, kumbe usuyehlisiwe emsebenzini, awusasebenzi lapho othole ivisa ukuthi usebenza khona, mhlawumbe ubungu driver, usungu supervisor, kumele u-employer wakho athembise ukuthi nxa kungenzakala lokho uzobikela i-Home Affairs ukwenzela ukuthi la i-update ama-documents ayo phezulu layo, njalo ngokufanayo iyasayinwa, usupervisor wakho kumbe umqhashi wakho afake inumber zakhe, ibe ku company head. Kukanti ungazibuza ukuthi pho njengoba kukhulunywa ngama-company letterhead, mina engiqhathwe ezingadini kumbe engicleanayo emzini womuntu kumbe ngicina abantwana ngenza njani, u-employer wakho uyabhala lencwadi, afake isignature yakhe, abese bhala incwadi okuthiwa yi-confirmation of employment, ayisayine econfirm ukuthi wena uqhathwe nguye, umsebenzela lapha lalapha, wenza umsebenzi othile, abe sefaka igama lakhe, afake ama-contact details wakhe, abe sesayina, abe sekwenzela ke i-photocopy ye-ID yakhe ifakwe lapho
kuhambe kunjalo. Kodwa incwadi lezi ziba ngu4. Yena usengabhala ke iconfirmation ibe yodwa, afake le copy eyodwa, kodwa ibe ihambisana lencwadi lezi ezine okumele wena uhambe lazo ziseparate, zisayiniwe zonke. Ngithemba siyazwisisana. Asiqhubekeni futhi njalo libuza imibuzo ehlukeneyo, sizayiphendula. Ngibona likhona eminye imibuzo esibuziwe, sisayihlela imibuzo leyi izaphendulwa eminye kusasa, njalo sizoqhubeka siphendula imibuzo. Sesizimisela ukuthi siphendula imibuzo yenu ngosuku kule channel kunye leminye yakuzwa isilungwini engazange yaphendula ngesinto, sizaliphendula yona. Siyabonga kakhulu. Qhubekani libuza, siqhubeke lisinikeza inhlupho zenu ehlangana nazo, liqhubeke likhomenta futhi njalo, ukanti lingakhohlwa ukusubscribe, nokulike, nokushare. Ngiyabonga.